11'de başta yapacağımızda ikinci kat buyuruz ikinci kat. Kolay olsun. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı Müslümanlar arkadaşlar, bugün toplanmamızın amacı hepimize malum belli. Bizler 18 Mayıs 44. sene Sabanın sağır vakti bizim anaylar, detaylar, babaylar, dedeler herkes cenk gitti. Herkes kendisinin öncesine, babasına, hocalarına, emcelerinin kayalarını bekleyen bir saat gibi dünyadır. Ama maalesef milletimiz o günü, o sevinci, o kıvancı kendinin analar, kendinin evlatlarının boyuna sarılamadılar. 4 senelik bir savaştan kayıp gelecek bekleyen, 4 yıl bekleyen o analar, o dedeler, o babalar kendi evlatlarının boyuna sarılıp olamadılar. Çünkü 18 Mayıs sabahın saat vaktinde herkes bekler eder. Babası gelecek gençten, emcileri, ağaları, bazısının bütün ağaları, 4, 5, kaç oranda da erkek varsa hepsi cenkte. Ama 18 Mayıs sabahın saat vakti herkesi topladı tuvar yatağına. Oradan da kamyon, arabalar, maşinalara, oradan vagonlar, bazısı Ural, bazısı Orta Asya. Ama acımaklısı o ki anasını, balasını anasından ayırdı, ağasını ablasından ayırdı, paramparça ettiler. Kimler de kimler, yok Kırım Tatarlarını kurtarmak için alıp gitmiş diyenler bunu çok yaxşı bilsinler. Bu milletin ettiği 71 yıl ettiği o insanlara laneti hiçbir zaman bitmez ve bitmeyecektir. Çünkü böyle bir vahşi, böyle bir insaniyete bu kadar zulüm etmek hiçbir yerde yapılmamıştır ve yapılmamıştır. Elbette ki milletimizin 46 faizi bir yıl, 2 yıl içinde bitti, öyle bittiler. O dereceye geldiler ki dönmeye adam kalmamıştır. Ama şimdi bizler bugün toplanalım ve bilmemiz gerek ki ahirete kadar toplanacak. Bizim bizden sonra gelenler, evlatlarımız, torunlarımız bu acıları hiçbir zaman unutmadık, unutulmayacak. Onlar da unutulmayacaklar. Ama öyle bir kelime var. Bizler tarihimizi, babalarımızın başına, dedelerimizin başına gelen faciayı unutmayacağız. Tarihçe de yaşamayacağız. Tarihteki yapılan hatalar, güzellikleri alacağız. Tarihte yapılan hataları almayacağız. Eğer biz tarih boyunca yaşayacak olsak hiç zaman unutmayız. Neden böyle bir bu adam diye düşünecek olsanız bunu da anlatayım size. Eğer bizler tarih, bizlere yaptıklarını yapacak olsak biz ana vatana döndüğümüzde bizim evlerimizde yaşayan başka oruçları çıkarmak gerekir. Ondan başlayacaktır. Ve akıbeti sonu ne olacağı belliydi. Ama biz bunu yapmadık. Bizim babalarımız, dedelerimiz bize bunu yaptırmadılar. Dediler ki efendiler, evlatlarım, bizler Kırım'a gül saçmaya geldik. Kavga kötek etmeye gelmedik. O günler saçtığımız güllerimiz gülleyecek,
bizim kim olduğumuzu bütün dünya anlayacak. Ama şükürler olsun bazı 30 yıl, bazı 40 yıl yaşayanlar, bazı 20 yıl Kırım'da öyle bir balabanla davaya millet arası, dinler arası kavga kötüde fitneye malik olamadık, yapmadık ve yaptırmadık. Elbet bugün geldim bugüne. Bugün tarihimize baktığımızda, dinimize baktığımızda bugün bizler için din gerek olsa Kur'an'ımız yeter buradan. Dost gerek olsa Allah'ımız yeter bize. Eğer bu fani dünyanın haberini bilmek isterseniz 200 yıllık tarihimiz de buradan yeter. Kimsenin lafı, sözü, akıllı, fikri bize gerekmiyor. Bu milletin gördüğü 200 yıl, 230 yılın içindeki bu tarihi okusa bizlere ibret buradan. Dost istesek de söyledim, ilim istesek de söyledim. İşte sayın sevgili milletimiz, ağalar, hanımefendiler, bugün başımıza gelen bu dünya tarihten ibarettir. Tekrar aylanıp gene bu sözün o günleri gördük. Ama şükürler olsun ki Allah'ın Rabbimize binlerce yatınız, secde ettiniz. Babalarımızın başına verdiği belayı Rabbimiz bize vermedi. O zulümler, o kıyımlıkları bizler görmedi. İnşallah akıllı, düzgün, sabırlı hareket yapsak, ben de desem her şeyimiz güzel olacaktır. Biz ana vatanımızda dediğimize, yerimize, kültürümüzü, her şeyimizi, mallarımızı, torunlarımızı yetiştirecek, ölçtürecek, onlar için gayret edecek. Geleceğimiz çok parlak. Geleceğimiz çok güzeldir. Ama eğer bizde yok bugünkü hayatımıza memnun gelir, biz başkaca isteyiz, biz böyle istemeyiz diye hareket yapmaya başlarsak, bunu da hepimiz yaşamayız. Netice, akıbet ne olacağını hepimiz çok güzel bilmekteyiz. Ama biz Müslümanız, biz Kırım'dayız, bizim tuttuğumuz dinimiz, peygamberimiz, kitabımız bizlere bunu anlatıyor. Biz tek barış için varız. Bizler hep barışa çağıran bir ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bizim yapacak işimiz barış, güzellik, sabır, akıl, fikir, feraset. Eğer biz bu yoldan gitsek inşallah sonumuz çok güzeldir diye umudumuz çok büyük. Bir seneden beri burada yaşadığımız başka memlekette yaşarız. Hepimiz bunu biliyoruz. Bazısı seviyor, bazısı sevmiyor, bazısı istiyor, bazısı istemiyor. İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6. Altıncısı ne değil? Başımıza gelen güzellik de, yamanlık da Allah'tandır. Eğer bugün bu Kırım Tatar milletin içinde, bu Müslümanların içinde İslam'ın şartından 5'inin birine inanmayan Müslüman olamaz. İmanın şartı 6'dır. Altıncısına, birincisine, üçüncüsüne inanmayan zaten Müslüman olamaz. İşte bizler bunu Müslüman saysak kendimizi elbette ki hiç şüphem yoktur. Biliniz ki başımıza gelen güzellik de, yamanlık da Allah'tandır. Onun için memnun söylediklerimin bu getirdiği manası bu. Bizler Müslümanız. Başımıza güzellikler gelse Allah'ım sağ ol, çok şükür duamızı kabul etti. Değil. Başımıza zulüm, yarım aylıklar gelse Hasan'dan, Mehmet'ten, Petro'dan diyecek olsa hayır bu olmalı. Hepsi Allah'tandır ama sabırla, akılla, fikirden o kıyımlıkları varsa, önümüze gelse onlar adım geçecek. Lütfen sizlere söylemek istediğim bu ki çok akıllı olunuz, çok sabırlı olunuz. Ardınıza döne, sağınıza solunuza baka konuşacak laflarınızı edecek işinize lütfen sabırla düşünmeden başınız, diliniz başınızdan öbürüne gitmesin. Evvela başınız gitsin, ondan sonra diliniz. Başta laf edip de sonra düşünecek olsak hiç bu vakit güzel bir muhabbete çıkamam. Başta düşünecek, ondan sonra konuşacak. O zaman bizler çok akıllı ve uzak yol alırız. Sağlam, temel, geleceklerimize de çok tertipli olmaya mutlaka
umudumuz, amacımız var. Allah hepimizden razı olsun. Ben de duamızı başlayacağım. Her zaman söylediklerim var. Lütfen herkesin söylediğine elinize alıp çarpmamız. Başta düşününüz, güzel düşününüz, tanışınız, müzakere etiniz. 5-6'dan ondan sonra bu fikre gelmeye çalışıyoruz. Hiçbir varlık acele etmeyin. Allah hepimize razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah-u Teala'mızla binlerce şükürler olsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun korantasına, ailesine, ashabına ve bütün dostlarına salat ve selamlar olsun. Saygılı ve hürmetli cemaat, aziz Müslümanlar, elbette ki bizim dinimiz, İslam dinimiz temizlik üzerinde kurulmuştur. Ve her bir ibadetimizde bizler temizlikten başlayırız. Temizliğimiz dinimizde iki türlüdür. Birisi dışkı, birisi içki temizliktir. Bizler elbette ki camiye gelmeden evvel hepimiz dışkı temizliklerimizi yapıp geldik, abdestlerimizi alıp geldik, temiz urbalarımızı giyip geldik. Şimdi ise içki temizliklerimizde de bir dikkat edip onu da yapmaya çalışacağız. Bunun için bizler Allah-u Teala'ya sığınıp işlegen günahlarımızdan peşman olup o işlegen günahlarımızı bir daha yapmamak şartıyla tövbe istiğfar edeceğimiz. Hepiniz mutlaka koşulumuz, sessizce tekrar ediniz, amin deyiniz, estağfirullah deyiniz, sizler de hepiniz inşallah koşulmuş olursunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı Müslümanlar, aziz cemaat, hepimiz diyelim hulus kalp ile estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel azim, el kerim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve netubu ileyh. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم اللهم أنت الملك الحي الذي لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي إلهي يا رب العالمين. Eğer de bizim ayaklarımızdan, ellerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, dillerimizden ve bütün azalarımızdan bilerek ya da bilmeyerek küfür, günah, şirk, hata satır olduysa biz onların cümlesine tövbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememesi için azm ve cezm kast eyledik. Peygamberlerden evveli Adem Aleyhisselam'dan başlayıp bizim sevgili Peygamberimiz, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar ne kadar Peygamberler gelip geçtiyse biz onların cümlesine inandık, iman ettik. Dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik ettik. İkrarımız budur ki âmentu billahi ve bimâ câe min indillah, âmentu bi Rasûlillâhi ve bimâ câe min indi Rasûlillah, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا Allah-u Teala'mızın yapılan şu dualarımızla, tövbelerimizle kabul etmesi için, işlegen bütün günahlarımızla, yanlışlıklarımızla da bağışlaması için, Allah Teala rızası için El-Fatiha. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
فحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نورثهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم فما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توصية فلا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا كنا إنا قدينا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ومن سراجا كان حيا فيحق القول على الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان
كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Sayın cemaat yanında hepimiz birlikte beraberlikte hatmedecekmiz. Üç kulhu Allah, Celal Nas surelerini okuyacağımız buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim.